Primera pista. Vamos, seguimos neste contexto, vale? Teño esta botella de auga que é super valiosa para mí, porque sin agua non podo vivir, verdad? Entón isto é como super valioso para mí, bueno, prácticamente todo o que uso, non? Eu cando topo a unha persoa e enamoro-me dela, non? E bueno, pues, todo o que eu teño, que é super importante para mí, pois dou explicar. E agora é meu, e como é meu, vou facer o que queira, verdade? Incluso estrugala, tirala. Sí. No. Vamos a ver, por aí vai o mito, vale?